Kikimikikpa kim don control show ya kikon kat sausnem. Kat sausnem kila day ban mi na ye ban lekkat siya kimon ban kiparelok joki to experience life. Ban pitit kani ka experience ka bakidon ban ya kababha kambon ka basniu kaba makikiyo hagachingin. Kat sausnem kila na ban chik kali. Kat sausnem Kilala banyo ya kanu nagasorkar bagasorkar kalsya yaki nawar rakhen yaki bagilade kita kikna samla ni hamne nyong halu khat prasnen Amerika tang khat sausnen kikna kilalon out of control kilal yen akikjat lejong Hagowe yusni banalale samit hayeng iwe kong Angeline Amerika hapo Pittsburgh Iong yang nalaway mas kabinang yalam di siya yang restoran. Yung padar, duway say uliw kon jona ula katprasnen udang siyambay bad nga hayin. Isno si baw kon jongi katprasnen udang donbay bad i hayin. Iong yang he is a child. At 18 years of age, he is a child. Berkat magi, kata kijing berkat berkat mentality jom kita kinong Amerika. Harga bagi kuah bagi kon kileng ban kenter no yaloji nagisner jom kikme kikpa. Bagi nom day ban don jinga day, bagi kuah shoot yaki ban besar yaki, bagi kuah ban sumar yaki, kikuah ban kenter yaki. Pijit gay kabeja Amerika ban Europe. Da piladap san posnen kerta pilapan ondon kore bon pekeki. Piladap ruponyo posnen kerta pilapan jablo jakrap ndon bopekre ye pie bon jintia. Kilek bon ye pie shaki mercy home, but shaki old age home kion. But kata gede kejing im jong kini kibriu kibalaklet no yau blay. Kikime kikpa kim don por ye kikon, but kikon rukela kim don por ye kikime kikpa. Hatong ina abanong yaro yung try kung yagata. Sis. La abanong penban yaro yung kusut tingala la abanong. Namaruksut ula brainwash ya kapersay barok away. Ban pen jot, ban pen snail, ban pen long. Ya kani kapersay yaway na kikna ni. I want your brain. Nagagandang ka brio, henyo brain, henyo skong. Ni I want your brain. Nagagandang jong. Bangi na iyan yung ton na jong. Handa dyan, rekadao, may no pamen. But mentaro iman na isang jong ha, wakajin long pamen ha, wakajin niya long kikon, hagiyin kisen di jong i menta. Nagadagadaw ngong yapi, nidon kamban duay, nagabenta kikon samla kichoni. Ba, the clutches of the devils, kinekiklos, lanaki kishaprea, bajrom tersim jomoksoy, kimdeire bantro, yakikon samla joni. But ban control, yakijin en kachonki. Nidway kerbang, Hakan ka Bible convention menegasni, bapiki kon samla kibadon hani menegasni. You are very, very, very special. Pilong kibad special, pilong kibad dap jinker ko, bapidon hani menegasni. Bapiday ru kibaw blay ulat it yapi, homo it yuskim Solomon, oban yosno, hagijik punin menegasni. Baleus im Solomon ula dap dakajin kerku. Baleus im Solomon ula long usamla ubastat. Ubanang ban bishar ban ubayo ijnai. Baleus im Sheba kalaya rot yos im Solomon ban kamang ompat judan komunius im hagaperchay. Kad no le shisha Kisuk kito kibadon saudon jonti ongas im Sheba. Kadaw kan rajamu Solomon
Kadang namar bokong jalau jong pa. Wel pa jong Solomon. Mana bagai mau? David. Dah jadi babu jong ini dia. David. David wel pa jong Solomon. Ukpa uang yang Solomon kon. Memdon kamshu banyale tma. Memdai ban longshu ubrim trans now. Kon. Mereka bandai yang double job lay, ngalapan biang mga yang AKA baro, but mendai ban meet na kahima, mendai ban sensyal yang kani kahima, kaba mga ngala ayok na kajing ay job lay. Solomon ulat ko ngutik, yang AKA kibaw pa ulat ongya but komta ulat long usama o badap da shisha. Daga jingker ko ke jong lay, but ulah sup ulah kemen, iba don bar uru ki sup ki kemen, but keberkai baru kawai ke sup ke kemen, iba don saudang jongu balai, nama ulah shashkor ya kecien ke jong lay. The gospel ministry come on, hagaban ujisu hi uang ya kini kencing. Utau balanya na hikmat ki beriu, ngarungan selenya hikmat ki angel joblay. Utau balanya na hikmat ki beriu, ngarungan selenya hikmat ki angel joblay. Kamot ulo beriu, ubalanya Jisu, ubalanya lagi jong ke jingay, Jisu lani ublayru. Un salan yaw tau beriu madagatan ke beriu. Ang long beredar hapo Maulai hapo Orient Theological College. Najulet jinga seng ying mana ke jan mana ke por balong jinga seng ying shiying ki para bangek. Kam tam ha Maulai mosian. But ako wekes ni ila kot jangan na benta ke jinga lang. Jongki kon sama. Nalalek pada don rengkat bagi, but nam dapat, hendaklah wai kata kejingalan, ubre banyam jagata kejing juai. Kumta si kumta lain berjong yalam mame, hadu kadwai, dala yalam mame layak tau lain berjong mahal, tengahlah su yalam hinok dalati. Yalam hinok yata jing juai disam. Namar ngati bagasya kala pijak. Namar balasu yalam mame. No tambang yalam jingduai jishar. Kani kanong kabang snow tenat rede shisha. But kani kejamaha ki kon samla ki jongi. Ki kon samla jongi ki employ re banpla yaw jisu. Banpla ya ki chinge. Dekat nomor ki kon sama, kiba not banle dak ding kna apong dukan. Kumong we kna sama yang awang ada ki to imachisin, wang yang aw padar, ngadalek disang ale kumale mapi ki padar. Ngong kumno me bale padar, kumno disang padar. Jadi kumadi breu hime. Bob duai tewong, but duai. Tengong me duai kumno me kumale padar. Wong kau mapilih ki porkule gospel. The disha silupan nga sa dem siya po wong ngalek pa kon mensim bukoy. Nga di lagi di na wong. Bos ngulay bale dan ding proud pa kon mensim bukoy amen leran chule. Tuten pa kon mensim bukoy. Kana kung batak din kunto. Let you make all attack him at Chili ready. Woma don't palar ke jingai ka po mensim. Kalau piang ban don ta ke jingai ka po mensim, Jisu on utang ubalan yang akmat ki breu ngarungan lan yu akmat ukpa jonga uba habine. Ki kon samla ki don hani ki ban long ki beshrur ban pla ya ke jong ke jingai. Da lay ngim junay ban lan ya ke jong ke jingai. Pia ke yeng mane ka tulik jongi ke don ke sakramen bapot tam jong ke duan.
Haman ka wait jeng mani parish ka don ka Eucharist bukod ka bangin oblay over udan hanta ka light ka ba me ka don hanta ban dedicate ya ka jing don jong oblay. Nagkay mau yaw panar Dennis Tron kana o parish priest jong ka maulay. Mau bahabangalek ban bot yaw dagi ya syong kali tantang po yung mani mo para lod ka tupya jongo lod dem ka kli dala po yung mani lang mo kra lod tupya sahab pitik yung ina yung isyo manta nita lang yung tupya sahab mo tinon ni siya yung tupya sahab shitsni kano kam juk syong ray ka kli lod tupya ki dem ka kli te ngaru nga siya pet yung uban nga unay panar te ubas mo to yang kecil don jauh belai hagi ni yang mana. Baru hikayat ni kena jadi syong kalilang baruang. Pidai banlek dan dengkna. Dari nama surat tu pia. Pidai banlek dan dengkna. Barang Jisu ngamane yami hagi ni kejaga kabamame medon. Nasyadya kini kalenci gari khana. Syaitan tu temple arteli hamto. Nasyadya ketu kalenci polis bazar. Dan sakaway ke temple syatay bankiw shalor nangto na potem bijoy. Man banayat kini kidikhar ki jutem hanto ki salam ke le gumni. Ki dem man khmat ki tu ki belay tao. Bana shay ong bay hatung kat ne ki jing e jong ki ne ki way ki jat ben rio ya ki belay tao. Kim David ta ki belay de shisham ki ba kumbangit mangi ki belay ki ba kim. Hagi tinggal ada ke jingat ke shisha ke nyebla rawan keren ben nyakiru and rain nyahap ya rock pen ban ya kata ke jing crow jok ke jingat jongki kum no ba maki kita ken ko ni kata ke jing don jok kita ki belai ni om ki belai thau hari ka benta jongki ki belai shisha te mangi pandeba ong bagi don yau tau belai bershisha kan no mot nai om tangi ki samla hai rekat no mat nakikme kikpa jongi ke badon ya kali ke jing snow to bangadai ban nom lenre yo blai jonga dan lei ruem menenga kren ya pi shapam jong usamson kom no la die ya ke jong ke jingai dakaba ino ya ke jing hikai jong ke nyam ju ban lek no shakinyam gentle tan namar ke jinglom sama bola yapmat ya kata ke dilaila kaneru kali ke jinglan ya ublay omner tam samson ublen ya ublay henry magiru ki kon samla shenran bat kenche sumar bha wati don hange mentar don bon kiba yo lajan you lajan len yo blay kibon kam lay rengan let ya chok no shakaway gabalan kam lay rengan ya chono baru neu Hindu ngan chono baru neu Muslim kam lay ngan sa jing baba kat bangala na ong ye pi samla wat nong len ya ke jon ke jinge banong bakam lei ngan ye chono bat une o wei bat gentle lane bat kini ki wei bat kinyam ka byang bek ya im komju ya yap komju pin im komju pin yap komju tan ba pindo ya ubleng pindo ya kabinang pindo ya ke jing em sien ban pinnom suk ban ron shirta pinnom suk ha ke jing em ke jompi lada pi lenno yau play hakmat jom ki briu sama bi ha ke smi ngakwa barong ya pi ba pidei ban long de shisha ki briu ki ba e yau play de ke dono jompi baro Daga mensim jompi baro, daga jingmot jingper khat jompi baro. Aga gospel jom Marcos kalelong kabishipong, kadikot kaba arpo wen. Nishan yau samla riuspa,
Shem la tre ban bot yaw Jisu. Ula kantat no ban bot yaw Jisu na marbaw long over reus pa shibon. On ka jingta bukoy on ka Bible. Na marbaw long over reus pa shibon. Then can you jing reus pa let's say I can jing mot jing parkat, the jing reus pa I can sim, the jing reus pa how parallel. Haka parallel, the jingreus pa, hagi aka John Kaneka perchay, kalong kabama na kabenta ke John P. Ay mama P paro ki samla, gibedan hangi mendagasni, ngagwa ba na anya P, nagashiki John Paulos bukod sa kinong Ephesian, kalanong kabasaw, gatkot kaba ar po ar. Put away the old self of your former ways of life and put on the new self. Mendagasni, pagkiwan siya kay Bible Convention, kapagkerpan, nagkabenta John Kikisamla, put away the old self. Old self, John Kajing Bangit, Bapura Haublay. Old self, John Kajing Bam Skamma the Jingay, Banshakri Yoblay. Old self, Basen John Kajing John P, and put on the new self. But it tang yaw try oblay John P. Daga dono John P. Barok, daga mensim John P. Barok, but daga jingmut jing perkat John P. Barok. Hagan nga sing at waruban on the P. Kon Samla. Hagan P. Kijay ban long kita giriw, gibadan ka jingwa, ban shakri yoblay. Dang ka jing tan shine, dang ka jing parnay, badaki ki babha. Hagashiki jo Paulus sikinong Philippians. Galinong ka ba at kat ka ba katsan ka ongkoni. You must shine among the people like stars, lighting up the sky as you offer them the message of life. Kenegat din jo blay ka on. Pigay bantan shine. Kung ki klor, hagas na hitnag, pig samahe, and table shenra. Pigay bantan shine, kung ki klor, hagas na hitnag. Bagkat ba pidang ra, jaga kubor jong ke ching panim. Kaya ka kubor jong ke ching panim. Kubor jong ke ching panim kalon, ba pigay ban yang saki, yawa ke jong ke ching ek barbor. Ba pigay ban long, ki kon jong play barabor la ganchay la shenran but im hat jo bapin daya kong ki kon ki jong play naishat kalai kabalan naishat kalai ala ke jong ke chingay im ha lebham but uglay unyay don ren kad bapin nom babi lanno lanur kat bapinang lebha katta ke jingis nay jong play kanang hyar halor jong pi. Nakali keduan, mengabat magilang ki kimi kikpa, bagi nong yalam, ni dua ye pi ki samla baro. Kentai bat shenra. Kibedon harne, kibedon na ke jalan yang ba shalom, kibedon na ke re-India jonge, bat na ke percay baro kowe. Ni dua ye melgesni, kerpan, nangne napo mystical rose. Piwi ekmat jongkani ke shelang jongkani ke yeng mani jongi katho ayum do mystical rose center conscience for the world peace conscience for the world peace kabamot ka mystical rose center ke jinga tip len hayar na ka benta ke jingsuk ha ka perchay Nagapenta ke jingsok haka perchay. Namne na mystical rose man nagasni ni duay nagapenta ke jingsok haka perchay. Ki yen ke sam jongki, ki kon samla jongki. Ka jingsok
haki state Johnny, Jingsha Levin, Nidwai Barobor, Nidwai Nakabenta, Kitma, haki Jaka Baker, Nidwai Rosary, Nidwai Jingis Night Jinglay, Havana Terwamas, Nidwai Nakabenta, the Jingsuk, haki Tuki Riba Baker. Natangari Jing conscience for the world peace. Kalau can make a mystical rose, ka prayer center jongi, kam deba ka duai tang yaki bapan. Hedre ni duai ya ka perchay baro kowe. Nilong ke jingat tip lam ya ka perchay baro kowe. Habaran tma Russia, but Ukraine, mano ba duai? Oh, ibe di duai, ray mangi di duai. Mana gasni nagabenta gata. Bet jingsuk kawan. Habaran kincingye, kelang saurang, nila duai. Haki mas jongi, jing duai jongi, isharman jongi, ishan ai ki WhatsApp, tonya na duai, nakabenta ka ta ke jing tumu, nakabenta ka ni ke jing tumu, tegi ka conscience, ke jingat tip lam, ke benda ke siru, ka wepan ka benta jong ke jingat tip lam, jong ka mystical rose lay apostolate for the sick, ke day, bagi duai nakabenta jong pi paro, ki kon samla shenrang bakche ki bedon hane ba nakaparchay baro kowe enyaro yaw Jesus Christ metta kung sa kerko